Miss Current of Love Charity Babao, Miss Talita Faingaa. Tulou. Kohotovala Island Creation, na ngauhi pia whakahingoa pe ia e hengahi kau ngā ko mo maheni, koe kumi ofa. Isa, koe kofunio ko ngaia e ua, aia koe konga ki olunga, moe konga ki lalo. Ko e konga ko ia ki lalo, o ku tui whakapiwa fiesta, a tahine Spaini. He ko wawau o kuiai ho mautala pia mo Spaini. Ko e piwa fiesta ko e ni, na ngauhi a kia ai whalavala lo a kau uli, au noa, ai na e kosi o pao a kia ai piwa lolo a ko e ni. Ko e whalavala koe ni, ko e lalanga pe ni he whangakui, pia na e tui whio ai, pia mo e kuta mo moho, aia na e o mai koto ai ni pia mei he hihipo o wawau. Na e whatapa aki ai piwa, ai wheta aki hine hina, na e whakapa aia pia mei he aloi talau. Koe konga ki olunga o e kofu, koe kofu wana. Koe wana kotoa na e halu kotoa ia pe mi he whau ne tā, pe tata o ia i waipua. O ku whono, pe pito aki ai wana, aki ai lopa, pe mi he fu lopa o plata ai taula, ko turi vota i mo unga talau. Ko hoku no o loto. Ko e lai paongo na e o mai e ni he whangawha e, pia mei tānea, o nau kohi tuu mai pe ki loto ne iafu, te lia ai whatongi ia. Ko e kahoa, ko e lopa i pēna e whamomoho pia tui, pia whiwhi ke whenā pasi pia mohoto te unga. Ko e uhi, ke ilongo fua kita e hataha, o ku kumi ofa i ha pō mahina i loto ne iafu. Ko hok tek te ki, o ku kātoi ai tu aniu, ko e whau pia moe lai paongo, o fungani aki e lopa pia moe wana. Ko e kotoa hotovala kumi o fani, ne whakamisia ni e Gary Lavaki pia mei loto ne iafu, pia ngahi e silioti babe, pe he ki a kuipo whakatawa pia mei he aloi talau. Si oto o whaatu. Miss Current of Love Charity Babao, Miss Talita Faingaang, your contestant number 6. Ladies and gentlemen, that now brings us to our final contestant in our island.